Malo ta mau ki he fiaf koe ni, koe ko loa e toi whakawhainga maari e aki o taimi e Dr. Reverend Ungatea Ponuakat. I mui pe ke hokua te tata noa ko korat mua whamole mole whai main pe muha tarot ke tataki aki. Yo maf mau whawhetai haki he hoa koe ni, ai ke whai mau ki porokarama taratara noa pe mo ana ko hiko e ki ngā ue o ku amana ke whahoko. Au maurot ke tokon mai he ki tala noa te mawhai mo ana hai e lau mari o e a Fiona. Koe makore ia i hua whao alo ko sisu ko mau whamoui e meni. Malo apito, Ungatea whamole mole koe tala noa e fiaf koe ni, koe whainga pe ke whaha ki whakamala ala ko hiko e tohi koe ni ko whauka manake tuku atu. Koe hingoa e tohi koe pere. Koe ki mui ia ke whaita tara noa ko o atu pe he whainga mari ura ki e toke tāngo e tea kata ki o mai mua haki pui pui tua ki e tohi koe ni ko pere. Maro pito e ana koe ki tala noa whoko e ni ke ki puaka whewhine u whanga whakatapu. Ko ngā ue ko ana e whau e whine motu ani ki he poloseki na whai e poto ngā ue a ko ki he lau ko ngā. Ko hange ke te koe ki te whai ia he koe ki te ngā ue aki e poto ngā ue a ko poloseki ko ia pa kai ke na e whau tupuanga ai whau e whankitara noa koe ni. Pe ana na uinga ano whau e kitara noia koe ni e ana i e whakakau koe mahu inga ai o i tala noa o kuai penga u klasta noa ke hange pe koe ia ku ke ilo i e ana. Ko whankita noa koe ni o na uinga lahi ia ke hanga o whakai ai kau lau ko ngā ke nau lava o sioloto. Ko wharewa Britania ko visualize, ke nau lava visualize in their minds, e nau whakakau pe, he taim koe whaere lau, ngau e ake aho nau ngahi senses, o ngahi ongo, o ongo o tio, o whanongo, o nanamu, o whangawatapu, o ala, ia mea. Pena te fito me ai whakakaukau koe ni o whao e whankitara, o whankitara no aia ko hono mahalo ko whakahai whurea whakatonga le rei ke kono tau mua ke lava e whanau o lau pia ne hanga o whakatupunga ai nau lava ke nau sioloto ko tahe ngai mea ko pau ke hanga e lau ko ngā o whakahoko o kune ako ai ki tō taha ako pe ko tō tahu ne lau ke lava ni whakakaukau ke sioloto kia mea e lau e ke kau saikolosia ke mahu inga ko e lava whanau mo ki tau tolu o sioloto kia whahinga mea o toko nia ke whao ho tau ata mai. Koe ea na e taha ia ngai makatu unga e whenga ke whao ki tohi e whaunga koe ni na whao ai. Ko ia whamaloa pito ku lahe ngai ko loa ku ke o mai i he raki konga pe whakamatala o kawe ngai whurea koe ni ko e whakai ai whakalangai ke visualize ngai whakamatala ki muia whamatala mai ange whamolomole toke tā unga te akata ki he physical context o e tala noa no ka mata no whae ki tala noa o pele i itonga ko e ka mata mai me he motu whe whamolemole. Malo apito e ana na e o whao ki toi koe ni ke hangi ka mata mai ko ki puaka o whangawhatapu o kunofo i niwa fo ou. Aia me koe a ko ke ilo i ana koe ki koe motu mama o taha ia i tongani i hanga koe tu whasi o kalafi a tongani pia o ku taimi lahi o ku ike ki aha tau hange ko whine motuan te ki aha whainga maari o ke o alu ki ai pia o ke ai pe taimi o ku ngoi o ku rie kina ai tau toko ke ngai motu tatu tu fito ke ngai motu o mama o me tonga tapu pa ko tahe kau ko ke hange o kamata mai me ko hi ke whakatoka ngai e whankita mai ki ko e lau mo ki tau lau ai whainga fōtunga mo motu ko ia ko motu e tau tori tonga pia kau ki nau tau kotoa i he whekau aki i he whekau aki aki tau nofo
Maria pito ho whakaukau ke whatuma tara noa ka mata me motu me mao tahmi tonga tapu. E nei ai whenga Maria o lava tau ki nio fo o he ki ngā ue langa hala World Bank pa mai Oz 8. Pea koe mooni ko hiko si I ai ngahi halanga ke whai kia ai pono ngā ku hangi o kutu utu usa e petau whekau aki e. Ka ku Maria o pito ho to e tatake e tau whakaukau ke a koi ai whatu tala noa ke ak mau tolu mau lau o kai ngata pe I he tālanga ka I he whakaseo ka lafi anga e tau nufo ke te whakahoko e tala noa ko ia. Hoko mai e ke whakawhihe ui ke tala noa ko ni kono whiri e hingoa o ngai characters ko I he tohi e kumahino pe ko seo peke ngai whakamatala ko ni I he social media initial responses lahe ai fia I he ngai ake ko ni o pele o hufanga whakatapu ko ki uhi ki puaka whiwhine pe hange o ku whakawhaingo fua hono talanga tala noa mai ange whamole te taonga te akata ki he uhinga na ke whiri ai a pele a hingo a pele pe moe hufanga whakatapu ki uhi ki puaka whiwhine ko ni I loi pe ana koe ki whoirea koe koe pere. O kai whokono ngahi uhinga ke ka kono uhinga o koe ki uhinga ko ha toka taha I whamiri o kuai hono tauhi makehe ona. Ange o ki whalanglangi makehe ia I whanau. Pea whaaya ki taha o ko hata mai mimi ko fuita mai whiwhine. Ta mai lahi he whanau pe ko tok tahine toko taha pe aku uhinga ia e kunga ki foi lea ko ia I ki tala noa ue fuki ki uhinga ke he ia ko wha asia tuai uhinga ko ki ui ko ki poaka ko ki foi lea ko ka koe tahaya ngai mea na o ngai o whingai ki whakahuhu mai lalanga mai e ki tā noa koe ni ana koe mea koe tau hua e hua whakatonga ulahi fuki tau ngau ai heri aki koe anga koe tau nofo o ke ngahi vei tapui pea koe taim lahi rewa tau tala noa ki tau toru koe ki tau tā noa hangatonu o kuia e kautonga whangai ki fuidea koe hualela ke hange pe o direct pea o koe ke whai e taime ni koe o kongo e kautonga e o koe ke fuu whaapa nai ai taime o whai hatara noa hangatonu o ka pau o hange o kunofo anga koe o nofo e nofo koe vi tapui pe tau tala noa rewa o hange tau tole fui tala noa he ka tau uhinga tau toki fui ta wha koe ai uhinga ia hange komo toko te moulau koe ki tā noa o kulawa rerei pe ke lau he whankita mai ki pa nau mai noe ka nau tohe ki levolo koe levolo kau whankita mai koe kakapau ke lau fulahi o mahino ia ka koe o kuia me ke te aki foi uhinga ia ta whakatala noa he ta whakakoe kau kai peno ki uhinga ta o lawa ki tala noa neongo ko ta noa ngi whanau ki neanga o puke mai ke lalanga mai pe ke ai whonga tala noa nga mai pe a tau toru kau tonga ko mea ia nau whinga ki ai ko mea ki he taha ki he ai koe whanga ki hingoa nau whahingoa fuko mea moia ko mea whakatonga mooni au pe ke o bare pe ana ko ui ko ia ko kato kakala au pe ke ia ki hingoa ia o pe ko haina ni ngā hui na ni whakahingoa koe ko hano uhinga whekau akia mahalo na nae alu e te hoto mehitanga o kita ia o sio ha whahinga kato kakala I muri ai re vai a whahingoa kita ai au ko hingoa ko mea ko hano uhinga ianga tau no whatonga e koe whanki mea ia nau pehe o mahu inga ke ange o whatonga I pe ki talan Maria o pito ho tala noa koe ki he whakahingoa hea koe tahaya ngahi mea ko aspe po ke rapara ka la fi koe ai whakamatala e pele ko haina ne whakahingoa ia pea hange ko whaileo ke ngaki ku ia e hua whakatonga he ku te kata peka ku te iloi
koe tuku whakaholo ia koe pe toko taha ke ne o mai whakakoloha tō hingoa pia koe taha hea koloa mau inga ko ke whakakoloa aki e tohi ko e ni ai anga e ngahi unganga whakatonga ka ku whai a hono maha whai atu i ha whainga la ngai i misi whakaukau visualization in a way o ki whaingo fua ange ki he whanau tu pupa mo i tai osprey muri ke nau relatable ki he ngahi tuku whakaholo ko e ni Koe ai ko hange ko lau ana koe anga fuke mau no fu itonga ni. O ko me ko ap ko to ape ko ne ki apuaka. Pe ki puaka. Pe ko mau toria ko mi uta ko hange ki taka holo pe van ki puaka ai na freedom pe van ki man ko we ho na van ki fatongi ai o mon man ko ya ki anga ta no fo fatonga. Ke ngata pe I he nau si mau mai nau tolu ke hu ke ngai te pire mau me to koni ka ai mon ngai u fatongi ko ki tau tolu yang o tau no fo ai ko winga ia ta ko whakakau kau pe ko tau tala no ka ki puaka se vale au pito pe mau tori tonga ke iro kato ai whahinga founga o tau hi puaka mo ha ko si o ki ai ki ngau ake ki mon man ko ia ko sio he mone apito e langa I whakau ko ki ngai I misi o hange ko ho whamatala he tohi ka wai e sari o te pea ko wholo e mo lea te ngahi I misi ko ni tano pe au ka te au ko hipsi isi e te to sio e kita I ana tolu I tonga na ape mo tonga si sika te to sio kita ka sari o te pea koe mau whenga whoke tā wari koe ho whamatara ka ke sari o te pea o te whakasio le waha I misi ke ave ke mauti mi whoke na whanga tā wari o whakatatau ki ai Koe taim pe koku te sua koku ne te langa I hake maa whana ngahi aho e ono aho na mi api kotoa nei fua tau ai koloa ia ho to whare o ka pau ke ha te sari o te pea ka pau ku lahi mo e te ki whanga mo puaka ku te tau hi fua tau ai koloa e whare koe apau Maria pito toke tau ngā te akata ho hanga to o mai ngahi koloa pehe pe ku ki whaingofua ke sio whakaraka me aika ko koloa tau hia e loto whare ko toa pe hono ngā ki pau ke whaha ofo ho anga ho lalanga whakaukau mai mo ako whaika te mau tolu. Te whamatala mangi ki he anga e whanonga ma a pele koe pia me niwa fo o koe ki koe whanonga mai ki tonga tapu ko ia Oi. Ai koe ki whakonga urak fo kene ki Talanoa. Ko ne hawana me niwa fo o pe e fa o se tala noa ko ne a mai ki niwa top tap ko tu ko wa te pa ia e tala noa ki niwa top tap mo ne fono nga mai ki wa ia pa mu foki ke lava ki to taha ko kulau ke ne lava ilo ai ke nai o e anga fotunga o fanki motu ko ngai motu to ke lau o nau ke ai ko hawa ni wa fo ke ia me ni wa top tap ke me patanga ngai fonu pinga ke hange ai ki fononga mai ko apere o lava I pe o lalanga tu ai ngai me ange ko tau pe ko information sharing ke fonga no ko ke lava o mari ko ne mari fo katala no ko te mari e whakata no te uloto ange e te whakakauka. Iyo, koe moni au pito e whakauka koe ho tānoa koe ki he ke mo oni ai ngahi whakauka koe whamatala mai ki hange koe niko ko whamatala mai pia hake whakauka ki he wafu. Ki he koe e wafu I he ngahi motu. Pea e toho ake mai pe I longa pe lahi pa mo e lelei o wafu e whanonga maa pe le mini wafu o tau mai ki ni o top tapu. Pea whae whakaukau ke te whakalelei I he koe mau whiri koe ai wafu koe ke tā. Nai ko manatua ke amaha nei tō mai wafu e whiri ki tonga tapu ka e te whakafoki ai tā wari ke whakafoki ke tuunga o wafu a niwa top tapu hange ko whamatala mai kumoni au pito koe lea words
Gen tataki imagery imagination to be most realistic to the context o e tu ko ke whakaamu ho readers ke tatake mau whakaukau pa mo mau whamataraki ai e. Ko e whehui hoko o ngatea whamole mole ko e ko taim ko na ke whau whakamatala ko o contextualize ko inua fo o. Na te iaha ngahi me a ihe a takai au ni o fo o na ke wheinga ke whakalahe mai ako ho whau whakamatala o hange ko ngahi mātanga pe ko ngahi hingoa. Na kai ko ngahi hingoa pe ngai kolo. Na ko whei ke uhange o ko ki ngawe aki. Kana ko tui ko hau ko ke konga honoa e te uki to kangangi ke hange ulalanga mai ngahi matang lava pe au mahina yang ko mean ko ngo ko ihe ku te lau tu o ko pa to ave tu ko e draft ko ya frau si ko ta mean nak whakakau ko ke hange ko rea whani wa fo o Aia koe taha o e whaingataa koe kia te au ke ulalanga ai rea koe ia. Ko wihe koe whakakaukau koe ke audience. Aia oku na uhanga peo whinga ki ai ki fo i rea taha nai pe ua. Koe pōre ia i hanga usio kia te a kita whau tohi. Koe taimi oku te ongoi oku i kai ke te whai totonu nai ki he tūkunga oe tukunga totonu o moto. He na urea, Pea aku te, he kuhui ko whakakaukau foki, ka pau te ai au i rea whakaniwa fo o totonu. Mahare ke mahino e ka koe ana. Let alone kau mea no foi muri, whanau i muri. Ea koe mea pau ke whai, ke whenga pe, ke ngawe ake rea, ako mahino ka tau tolu kau tolahi kau tonga. E taim tatau ana o ko wongo i pe ai ku whakaamu ange foki. Kako tui ke alwatu koe ki mui e toi ai ha liu mai ke whengai ke toi lalanga lahi ange. Hawhang ki mea ke asi mai ai rea koe asi kau niwa fo. Io, koe mahino pe ku si e tau ngahi tohi whamatala i rea whātonga, pa koe taimi kone o mai e tohi o ai first draft o lau pe neongo koe taimi lahi ange mau whenga ke bilingual ai utohi, pe i he ku wakai koe ke tohi pe o pe he fuukoloa ia ai whau whaafoofa pa mohono ngai aki o lea tonga pa moe ngahi toloi moe whakamamafa pai kai ke ulota ke te wei kai ko loto pe ke whenga ke tukuang tara nuange whamole e tuke taonga te akata ki he anga ko ho whau no ngai aki e tau ngahi tohi whakatonga he ku kawe nia ha mea mo lea atu i he tau lea i kai ngata perea ka koe anga e tau tohi Tā malahi tō pe whakamama whaki hono a koi o e lea pronunciation. Ka ku i kai ke alwhakataha pa moe comprehension mahi no, pa i kai ke alwhakataha pa moe anga e tau tohi. E lava nake ke te whakamala ala mai ai anga ho experience kono whau koe tohi, i ngai ake tau ngahi tohi whakatonga totonu. Mako whine mo tuan whakna wako pe au nau tupa ke pe ai tonga pau. Na wako he koris pinsano te pa ko tonga reson tonga ko tahaya ngai resoni na ako i lelei yang ai ko lawa aku na ya ka fa ko lelei au pito he ako o fo tu ulea mo kalama fatonga e ko tu ko kolo ngai ako ai ngai se asi o ke tau hi mai pe ai malava ke ako i lelei o le fatonga pe ako tu ko ta fo ke me o hange ko au ko no fo mai me korisi o kukai ke o to me tiki pe e lava ako ilo ai rea ke ai rea pipiki ke pe fanki rea te ni i o ku hangi te toi kau si e te toi ki wakai pe o pipiki ko pe ku ke on fo rea ni ka ko me ako ke ilo mo whakamama whapau ngai u whaki me ako e taimi o ku toton ke ngawe ake a toloi ke pe taimi o te ngawe ake toloi o kehe i taim ko na whakatahai pe mo a whamama whapau. Ko inga ia ko piongo o e rea pe pau ke nehanga wesia ai whailonga ai kia Kai ke uongo ia wea ana ko hapalparema e taha mātea ka te au. Ko ia na wako pe au he ki ako angana e ako iai
ai le whakatonga le. Koia. Ako whamalo au ki si kau whaia ko na nau whaifatongia mai ko ia. Koe a honi wha tolai pe ai whanki ngā ue o mi ke te hanga o tio ke ngai u a whamatara whakatonga. E ke whai e whakatonu tonu koe. Koia mo oni apito. Oe kalama mo e anga tu oe ani ko tana tatuk lawe ki ai. He o whakamamafa koe ngahi toloi. Aia koe ngahi mea ko ia o kwange ko lau e ana it comes naturally o kwa wana tula pe ko hina te ako aku to pe kita e pitau e nima mo ngahi u mea ke lava o ke ya palparema ke te au ko wi e na e ako le rei kita ai. Koia. Now, ako lahi ako ia I he sio ko ke anga whao. E kai ngata pe ku mare iene a mai pe ke tohi pe o vai vai hanke ku whanau o nau lau pe mau. Ako ngofuange ai ka pa ku hua e tala noa e ku hange ku o puke ngofua ka e to ata mai mo te whanongo. Pe a whafo o whao pito e whako lok whai koe taha e ngahi potu whakau kau ku amanake mau potu atu e te taonga te akata ka pau o ku ke loto ke o se pe hono hiki tohi hono print pa tau hoko lewa ke animation. Ke liliu ho whautohi as a cartoon series. Ko hipe ke lau ai whamatala kai liliu ai illustration ke cartoon. Koe whakaamu ke o ngona he ka readers I ka ngata pehe nau sio ka nau whanongo ki ho poke hangi ko whakamatala koe ki muani na e o koe ngahi toloi mono ngai ake toloi mo whakamama wha o kuhinga kwa whahinga ongu. E lava peke tala he tau whanongo. O ku ke poupou ki hono teke o e whautohi ke unua ki ke konga koe o animation pamo voice recording I suppose. Ia e ana ko popo o pito peo ka whainga platform a tene whakae e tau whanau ke lau konga. Koia. E mo ka pau o kuko nau manako whaketa mai ki I he hange o ke cartoon ni animation ni. O tu iau ko mea iau le rei ko hai whainga whaunga koe o kulawa e tau whanau o au ki a whainga mea ke nau lau konga ai ko popo au ki ai. Pako pie fia au ia ai ka pa e lawa ia. Koia. Hango ko matala ki mua ko series porque en konga loa ke ne fononga ma pele pia mi niwa fooki niwa top tapu ko e konga no wa ke whaka ha mai ki mua ko e fononga mai a pele me niwa top tapu ki vavau. Koia. Ai ko whakakau ke tu uta mai a pere pe kuai e ngai kai unu atu foki ke hange ke hau I vavau. Pa tau pe ko konga tolu o ki hau ia manatu ke hau ia me I hapai o fau ia whanki motu. Ke hau pitu ia ko hau ia koe I vavau ko whanki motu o ku nau waofi. Ko hapai foko mo vete ange whakaki o tu motu pia pau ke fau mai. Ai ko whakakau kau ia ke hange o malawa ke hange taki mamata I pe e toko taha lau e ko tunga koe o anga o hange ko whakau kau hange o kehe foki. E ange koe pe lau koe e hiwa ko kehe fetu koe e fetu koe. Ke hange koe ai o mai koe o tak mamata mai to taha lau konga I he ngahi mātanga nai pe koe fōtunga o ngahi o tu motu koe I tonga. Koia. Fa Maria pito pa ku te kone la he ke multi ke illustration ni he te mau te whakafoke tā ke whi unga ai tā pa moi wafu o niwa top tapu pa moi mawahe mai koe wafu me a pele me niwa fo ou ke tuha pa moi e tunga he ko mana tu I pe ku ki wafa niwa fo ou e awat ko ki ai. O kuma inga pe ke tā wadi ke as close as we possibly could ki he situation ko a condition ko ai wafu ko a niwa fo ou. Koe amanak pe ke whakaosi e te taonga te akata koe taha ngā herea nā ngai ake ono tuake a te tohi koe tohi ku is filled with wittiness and humour e he anga whakamatala ku iai ai koe ke iloi ha whoilea whakatonga ke wittiness. What's the Tongan word for wittiness? Ko te pepe ko hange koe whanki mea whakaori. Ai a ko taha foke mea ko tau ka kai tonga e mahino ka te au e anga koe mo ui maene tau e ni mafitu koe ni mama koe ni koe tonga au ko mea ku tau mana koe mea koe
koe ai mea ke tau katai. Oia. Kai tau tupu roto ke tau hange o tau fia. Oia. Pe tau katai koe taha mea pe koe whakakata. Oia. O taha mea o tau enjoy. Ai mea koe humor. Pe au tau whaangau ake humor ke ne hanga hunuki ha whahinga whakakaukau ne ungo koe ke tau o koe ke ai hanga tonu. Kau tau whaanga ai ngau ake ke whawhepaku. Ake haki hatau ki whoi whakata. Pea koe mea ia ko manako mau I hange ko ai whanki mea ko whangaori. Pea ko whainga ki hange lalanga mai ki whanki tala, ki whanki tanoa. Ai whanki mea whangaori hoko ka pere. Ki hange ko ki puaka whanga whakatapu o ke whanga o ku te lau, o ku te ongo o ku ai hai whanki mea ai whangaori I ne tau ko hiki hange o lava ka breka si o loto ki ha whanki mea o kehe ki mea o whahoko. Koe tuhan ki unganga pele no maari ho whiriwhiri lea kono whakamatala unganga pele moni pe koe uhange ko hataha oku tauhiki ma kehe whanau. Pea kono ki to o ngā koe peinga peke ua te tapu whakamatala ke ose tohi ke tuke whakatau he kau whanongo tohi. Te mu osange famous a pele ne ki whanonga mai koe tak mamata mai pe ko tau ka inga. Kai kehe koe tui o koe uraki pen mo whaka ose tala noa koe ka mataeng he hoko ate pe tala noa o ku to ia ha mea te ke loto ke vahe mo kau whanongo wha mole to ke taunga te akata. I kai ana ko whamaloat peka mo tore twinis mo loto lele ke mo hanga o puluse to ko ni ko ki ngawe ko ni na fai pe ia kana kai ke me whakakaukau au ke ai ko haki tohi ko ka ki te ilo ki tape pulus fe I pe ka ko winga ko mo ko tau whenga we aki ko hange mo lava mo to ngawe ko ia pa ko tau fie tau pa ko fie wa ko platform ke fakat ke lava ni ke tau pepe o enjoy take pleasure in reading a story he ko tui ko tala noa o ko taha ia he mea ngawe mahalohi ke ne hanga o whakafu ai anga tau whakakaukau mo yanga tau mea tau manatu ki ai. Pea koe lava koe mo tolo whainga koe ke tu whaki ai mea koe ia whaunga lava ke lau kakai kai ke mei lava mau tolo ia whaia ka ko hui ko mo lava pa kutu ia whawhia ia kia te au. Malo api to tokta unga te akata koe whamaloa tu pepe mi he Twinies Publishing mea te au kai uma whanau mo panga mokupuna he o anga whātou ki lalo o whakakoloa ai Twinies Publishing ke mahe atu ai ko loa ko whaka inase si hopa ko mui kai ke sola hataha ki he malai o ke iai I kai ngata as a woman, as an academic and as a professional o ku honga ia pia ko mawako mea lahi mea te koe tonga taunga te akata pia ko tui koe ni ihi toko lahi te nau whakatau tohi te nau ale tai mi te nau ofa ia pele. Pea te nau whanonga mai mo nau tolu mo pele me niwa whau hiki whanonga kotoa mai peo ki tonga tapu ko sepe kulahe whakahua ake ani o kurotonga I haa pai a pele he tai min. Pea kusai pe toi whoke a pele pe ki niwa whau toi whanonga whau mai ki top tapu. O kutoa lahe apito ko ken I koko o skamata ke whakawhehu mai pe whakaanga whewheo no whakatawa ki tohi koe launch o tohi whai ki tonga tapu I haono September. Te maulaba ki tonga ke tuake tohi a toka taunga te a punua kata. Ka I he aha ono o a kosi ngofu lewa ke mo pre-order ai tohi I he website pe koe ai Twinies koe ko whamaloa ke ni ihi kon ko oskamata ke mo whakawhehu I mai ki he mo interest I tohi. Pea ku whai mau ngai pa peta koe whakaosi pe whaiwhekau whamole whai mai ai pia talot ke whakaosa ko ilo pe ku lahi ngai mea ke te hoka ki ai. Malo pito ana. O whamalo te tua ko hi koe lava hi ki po tala noa koe mo ana. Ki ngā ue koe ne o tua tu ke whahoi fua pe ki a Fiona. Lava hi ke inase mau whanau, kau mai ka kaila lahi te nau lau. Whatu pe ai ha whakakau ke ngai mea o mau tolu, o mau tō ngai. Pea mau tau mai ani o hao ai angai mau tauhi ai angai mau tu whaholo kau mai mau tauhi ki a Fiona o mau lotu.
kau mai te mau tol kau masi ana mone kau ngawe whahoko ngai whatongi au nau whahoko pia koe mau lotu pe ia whai atu e mau koleni ia e hua whao aloko sisu ka ko mau whamui e meni. Amen.